Asante sana mraithiria umwega wa Mero TV mbitikiria nkugwate ugeni kirinteto cia Mero TV tha mugwanja na arwa kuri ntariki mugwanja mweri jwa itantato mwaka wa 2023 nkoroki gakurikira ombe kuthroge tuthingatiria gukurukira Facebook Mero TV Kenya, Twitter @Mero TV Kenya, kana website yetu ira ni merodigital.co.ke. Rietwa ukambita Gloria Mwirigi na nkiambiria na jarajari kiti gukinya kiri metha yetu ya nteto ni ati akaribara batumagira barabara ya gwita charia kana kumagiaki gwita charia ni bombete kuthwa bagiteta ni kiria barabara eji thukangite muno ni onto barabara eji ni dirite gitumirwa ni mwingi ni onto bosibitari ya charia bakiaria ni barombete thirikari ya Meru County umbe kuthwa ikibategera na gutetheria bo ni kienda njira eji komba kuthwa ikithondekwa na ni kienda mwingi jo komba kuthwa jugithethuka kumania na barabara eji. Mwandiki wetu wa Nteto Patrick Wastela na gututariria nkruki ni barabara iria ithirite imite ya nterecia giaki igagwatana na barabara ya gwita charia na muthia ikarikiria nterecia murwa indi kuhura na kugumba ni kuma giaki gwita nterecia charia kuna ri uju barabara iji ni ithirite igituika njuki gutukiria kari maoni yarauni ndinayo njira kuma giaki gwita Mwanka Kotolengo injira ina marinya muno na itarira kurite ngari cithara cina thina muno kugulukira njira ii nya bikiri cina thina muno no tuba malinya kurite na nya thai muno njira imalinya Alex Kenywa ndi mukali wa Mbajone na ndi iturigari muno juntu itura riria tura Mbajone njira ni thuki sana kuma Kotolengo gwita giaki mwesimiwa wetu atwirire ona to muthura agatwithiria njira iturigari monkana ndi na atena itwa muthurire na atema monkana ndi njira atutwithairia aja tukegwa ati gukaura Jackson ne kanyi na gwita Mbajone gwita giaki ithina ro rikaragaja na mwite charia mturita giaki bita Mwankarare ende kuringana njira ndona kabanya ingi tukanda mpembe batinjiriri ni tutesete muno nyi tare ambulene nyaka aitiri no tyo ukuruka aja bwega kuma muchaine dira di anga tiga kona gitiga tikali marieto mbeta po kabiri okero kintu kira kindigari tinjire kuma Kotolengo Mwanka giaki undi mwitithio bikibiki checho kwi mama ndagwithetia gwa kanyi no ntubanjira kuthuka ni ankwira bo atwikaramie tumba gwikirika thai nacho nyangiraida etwerekanire miguru eje atwija gwetera atwikira nyomera na barabara eji ni ithirite iri wirigiro bunene amuni kinyaga sibitari ya Kotolengo Mission Hospital ire nterecia charia iria ni ongitunga ya baingi baria bethagira bari akariba ntureji na icigoria bigiukitie akona riu akari ni batariritie mathina jira bethirite bagicemani na jo barabara ne eji kumania na toro na kumamira matu ugwatongeria batite ya jeji kene mono iceneta oni ndigari ne simwa bato kuthura ombia bio ndigari njera iji jaina ndija ntuma bakojereta mwire naja Kotolengo eje njengara thukira njerene na ninkurigara atiri batu tathurite simwa bagota kwaragia bunge kana ba otwitira ngugi na ndiuga atiri oni ibira nkorwa mbarire mbare akwa ibeje batu thithire njira Marieta ya kumbeta Pamela Nkatha kuma rutererwa Kimongoro ato kujite na kuya muri mbratho kwa yoju esaria to ya to thira bonjira ithuka nginkare nyane kuthukire njirene no to banjira kuthukanga tutona njira ingi ithuka ngu ya iyi to kuramba esimiwa bere bokumbekana babwethie njira iyi mbeta saindi cia mawa Kimongoro twithite gwira muntu eto charia ngare thugira njirene tutona njira ingi nthuku na eye ituriarire muno no ntuthai bo twithite guyukia no gatwacererwa na tuguthura muno njira eye ndi mwecimu ona kabwithire eye ita chari no ntinkoni sibitari nene antu na bombe la suino baenda sua na ne thuki muno ndi ba shughulike njira bwe Mwanka saria na kuyasisa Kotolengo ya huko antu dhina baliya na maita mono nto bwa hospitali ira itombo to atethero njireu manto ya to chomba karabo ya kenda tomba wikani ani ajwa bajwa tukombo baikia
tutuchumbuka onto ategenye mwana gati akathithia bura munya kurubeto mamambari to urithira mwekuru na thari miro nyire nao bakethira bakiuria atongeria bethira bakiginyia musibi na gutigira barabara iji kuthondekwa nikenda kiamuthia bethira abagikunda rwimpio akuma ntere ciagiaki gukuni wandi ya Nyaki East gicigo mbunge kia North ngikwinyiria ntoto rietwa ni Patrick Wastera. Twetete na mbere mrethirio mwega wa Meru TV. MC wa Bothogochi gatigati Douglas Mutea akiaria mathikone ntere cia nyweri wandi ya Bothogochi Central giciko mbunge kia Central Imenti na ugite we akagwatanira na machibo na nini bao nikenda akorwa na nchobi ndege ne watho nkurukino bete kuthurwa gitariria mawega jaria anareta ndeni ya wandi iji na jaria kithra kireta ndene ya mwaka twitite mwandiki wetu Nteto Jeff Wagituma na gututariria nkuruki. Akiaria mathikone MCA wa Bothogochi gatigati Douglas Mutea na ugite akagwatanira na macibo nikenda kurwa na nchobi ndegeni watho maturene na youth no bamtwere kura babaingira mabambetu ankwenda kuga atiri ana na ngona Catholic Church is supported youth bao mono manjege drugs ibageretie guchukumana nacio embije seminars ibo kuthithia ankoromba chiefs vetu indabere au support them mtu wanda ukethwa akende ya nchobire cheibango cia nkunkuo inde tayari gusupport our chiefs tumbe kwethwa twithiria nchobire ko iu nikenda na vetu bombo karabwega impamberetie program ya kuthithia tournament ya Mutea Foundation ya mubira nikenda tumba kwa these young people are busy na tukethwa twina final ala kirigara primary na faino yo tukethwa twina mantu ja maingi ya kethwa yethe ya mantu ja counseling medical camps bamambeto batritwe mantu ja tujombe okarabwega tumbe gwitania tukaribwe hapo dia ndomba ireni o ubu kuirombera twendereni ko support families na maromba mwarochia Fidelis antiterete mono igitala siasa ndia mona bona inyani na maromba kila kitu let us support each other twendaneni no merwendo ikyo gintu kya maana mono utigintu kigi kuruka rwendo ndigoro neriko iji let us love each other ekena tumba gwetaniria na nde Mutea ninkabwitira ngugi ora bwambire nera nawe munini wa cibo wa nyweri akuria mwingi kumira gwita uge bwao manto nejegie kugita gicigo mbunge giki kaunti yetu Meru Central kenda itweka ijere just application yeditwe na kile application yewe kwethira kwina public but special public yero ora kokari ora ekogito kenda betekeria menya yana ichi baina inya ya betekeria kana kurega lakini kwena yon tuko ya tareki kenda ade ya Immaculate Katembe da station kwa please eta wengo gachigerwo ore kugitwa no tunda kwira kana ongea kwira gakwa area lakini weta waitano ore gukari ukaigwa ku baterie ore ku baterie oejane decision ye ore awende kia gukara akirikiria mutongeria uzo na gutariria jamwe za maendeleo athithitie ntere iji na kinya jaria akathithia kiri mwaka twitite jwa kithirikari dispensary yetu iri aja enyweri na igoro itura procure 1 million ikethirwa ikithirikirwa sawa gikenda bomba kuona ndawa u na ekaria ni mbaritie na CC onto dinde gwetana indaero gitiga cio healthy bambira around 3 million tumbe kuthirikiria aria chairman tumbe gutetha iria ri ekuna yoba ekunda ndeba kunda ne mando ja karabwe gati sasa bantu beto itwethete bwega ko butaringire offside bwaringire kura bwega tema uterwa nyweri indarimire njira yiji aja nyuma aja kwa chairman ore oraringire bantu jaja lakini mwaka jo this financial year twikurukia budget kuma next month tukethwa twigekira maiga na tulime kara kamuthio nikenda tumba gwikaniria maiga tutwirite sasa wau na tuthomba kuita ngugi o rimwe cionthe number 2 kwina kibari kigetu na kirinya kiri haria ndiretire ndauga ndenda tutenge at least 1 million eje thithie ije mugu cieta wathia iu gwana gichungu sasa wa eje ambe thithie iu
then rojo rwambirie gwita bwega tumba ukinya nthiguru na bwega next year mwaka uyu ungi ntenge million ingi tuthie kibari gia tugikare bwega ugitaniri ukinyite kibari gia tuga kaba mutea ni ugwito una ndare go buteria nkathithia ate no ti ungi ni kagwirwo orera nkona ibugitite ate ibugwiritwe. Nkiripotera Meru TV kuma Nyweri Central Imenti Mbita Jeff Wagituma. Sana mbere murathirio mwega wa Meru TV murimo jwa kanza ni murimo jumwe jwa jwithirite jwe chumbura antu muno ndeni ya nthiguru ya Kenya na muno county ne ya Meru na kiumia giki kiri kiumia gia kurikana bara bethirite bakirwa na murimo jwa kansa methe yetu ya ntito ni umbite kwithwa igi kuthuranira rugono rwa mwanya rwa kwaraniria na kumiriria ajiba murimo jwa kansa gakiwa mutegi na gututariria nkoroki. Kiri kiumia gia gukungwira antu bara batwire kurwa na murimo wa kansa kana bara borete murimo uyu yani Cancer Survivor Week indiongete cibitari ya Meru Hospice aga kaunti ya Meru cibitari retungatagira ye bara bayeto murimo uyu wa kansa arambonete kanyaga kwaraniria na bamwe baye ba murimo uyu arabombete guntariria thina kathetite keira bagukurukira barita ye ba murimo uyu ndejire hospice nontu wotethaga nontu wa kansa sa denes masibitari esie kandi tethagia muntu na kumba kuona thina nyingi na mbesa tena sio nyingi muntu omba wena thina kansa ukethera utikuona irio no inyirio ni kansa no utikuona into bia gwikira mwiri inya na cia murimo jwa kansa ni nyingi muno nontu kwa mbere thina cia kuria kwaga nyumora kwaga appetite bakaraga batina appetite na kwithirwa muntu aikara aikora muno na inyayo no thinenge kwa challenges irio nyingi muno cia murimo jwa cancer nontu ende ni buru kumande ndagwatwa ne otandethwa ndi na thina nyingi muno kumandirambiria treatment kwa unaimbetete nkirika baburu ula kumbikika. Mary Kinyori mumenyeri wa yeba baba kansa kiri cibitari no na nkuruki ura wari moyo wa kansa ndamu miaka 20 mithiru ende arikia kuora. Wega kia mbere nontu bwa kwithirwa bitete cancer for 20 years ago na nkethirwa mbuite cancer ya ndamu na nkachokere Murungu nkatho na antu bonthe bara bangwatirire igita riu na imbithiritwe nkikira aji inyaja Meru Hospice nkethirwa ngitania nabo na nkethirwa ndi servant wao nontu riria mwaji ejaja ni mu prepareaga kiria go expect na tugetania noe mwanka mwisho na Cancer Survivor Week ni kwenda kwira antu bonthe barabe thirite babitite cancer. We thank God for that na kwe bara nabo bajetwe batina berigiro itukubekira inya tubere igitare mathangi koritherwa rikai ya kwamba gupambana na murimo ju jwa cancer mwanka juga stabilize kwa inkubera bonde bachikira inya aje bonde ba cancer ndiguronde aria bare na itobwendete nuntu gutemto tarite kwithirwa jetwe na nigitare mana ringi twire Murungu ibaga nuntu agagwikira inya na guchokia maguru ne jaku na ibaba inge bacho tena tukera Murungu ibwaga nontu ibaba inge bauga kansa teora ko baraba bwite na baraba kumba gwitania na murimo jo na maisha jao jakendelea nomo itokuga ibwega no kagitaniga kumere Kinyoranirite neni arambere ithete mwambiri wa mbajo yake kwajwa gwakwa kwamenyekanire ndi primary school na ndarinde kuthangike gitari raja ikija kumenyekana ikansa ya ndamu na igitari rya amenyekanire ndatumirwe Nairobi. I thank God achiari bakwa na community na kanisa ibombire kungwatira kimbecha nontu igitari irio yari na goro muno na kwari na stigmatization igitari winkurikana nontu antu bangi bathugana HIV ndinio bangi bakauga indamu thiriri wa mtu na chuchura iria ja nontu te mtu ringi uga ana no bwethiro bakiona cancer lakini nombere community mtu na agwatwa cancer from any age as much as no chiarirwe itari ndajitwe ndagwatirwe na ndathirania na dose ndathingatiri uria mandaktari jauga na ndachoka ndathia ki clinics ira mtwera wachoke nyamwaka miaka 5 ikenda betho beshua murimo jo thiri kana ijwitite nthi nagu no muthia wa gichunchi giki kia mbere kia rugono ruru kurona murimo wa kansa nio kambitaga ki utegi
Tutana mbere Kariba Kithio wandi ya Kithiba meneretie mucemanio jurea gavana Kawira Mwangaza arabwithitie nteriji bakiugaga juterari na umithio Kiribo kurukiba mumeneretie ni ontobwa gwata MCA wao kanyaga kwithirwa akiaria nabo mwenda ithiria mwena kwithirwa aikinyithie kindeni ya mucemanio juju wa muthiburu iba murombete ombe kwithirwa agitia MCA wao na kithira tiu batimwitikiria akinyithia maguru jawe akithi kairi. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia na gututariria nkuruki. Kariba Kithio wondi ya Kithiba ichumirite na muthuro na kumeneria mucemanio gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumbite kwithira kibwithia ntere untu kwerua ri Kariba bakithurana kwa MCA wa mwendethile no mbere kwithira gatoka nya komba kwithira keri mucemanio na yu amona kwithira kinyithiti kiri mucemanio yu gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Kariba nkuruki bawete otri uguni bombete kwithira kiona kiri mucemanio yu tibela gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumba kwithira kibatira mutu wake. Tura tuthurite mwenda ithile kanya kwaria tweterera mama mwakanya mama reo mwakanya ninyo NMC ura tuthurite abo gavana thuri bongi nabuo mama bura tweterera tubwithiria no te Kithio tutaikwa no twinjira kithima kimwe kana kwinjira tubwithiria kana nya bitare yetu mama toka mutu wake no tutibia tutethia bia yari otheri ake tutaiko tukwinjirwa kithima kana kwibu twabithirwa mama ikwari yake yaria nyaja ina bau bongo aturairi kandania tatiwa kurirwa thate obura tweterete ciurwo yana tiatiwa kurwa thate ira ikura waneo na kinya kanya kawa ikaithile watu kana kwa mucemanio na itona ifigwana muno kire antu bara bathurite mama na bakathura ithile na bathuri na kure mabonde kou itukwenda bawatanire sima nikenda itaronde tuketha twina babo nda nikenda maendeleo tukinyila mama itukwana gati wesima ithile nontu ati umwaka anya no kubuyo no kubuyo mukaribisha na aramengi na keni na ki kiatu ya Kithio na nkandamia na chuitorwe tukaurwa lakini tuterwa ni ire tukanjirirwa na chaina ke ira tabara ithime bire biongo tukwira tukanjirwa bira kweri ne kanchola murungi atwenjire atuturia Kithio akatekelecha kana atetekelecha ya kabubutiania Karibani bombete kwithira kiroma gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumba kwithira gitia MCA mwenda ithile ora bawite Kawira Mwangaza mba kwithira gite na mbere na mutugo yo kinyo batimwitikire kumba kwithira gite na mbere kwagirete yo mutongorio bongi na bura nkwenda kwira mama na atire MCA ora tuthuririte heshima muno bura to mwatire heshima no twakare o mwatire heshima inyo tutimwatire heshima elected Linda ageikwea amwataganya kwaria na mwete heshima age ya mucemanio ne akau abite mucemanio yawe mama achitie Anthony nyoe muno bura wachiria mheshimiwa Anthony na itukuipa yana ntwa mama kwea lakini itwanere kutesi maru kuri ono ntwatere mwenda ithile kanya mukambicha kianine na itukwenda watu amukaribicha na amwira mirandira tuburi kubudhirwa especially twina barabara itewete kana au kithateka itindie watu tekitha twina nya barabara otura watu tukwenda barabara chetu chekura lami na itukwenda kubudhirwa nya barabara ndarachara keleri ko itukwenda kura mama atire batu na tuwatie ngwe na ne kenda tukameo mwatia na baburi kwitha bawatanite na manda ithile ne kenda tukomba kwana kanya kakubudhirwa maendeleo ene ethira ingwe mama akwenda mama na mwe ngwe akiri na narombe ngwe na akiri na reke kuruyanithia antu akabatukirunukira nkome watirwa ikwe uru iranjira kuruyanithia araika na murungu mwankerengo kuo ko mtura wonde kaithia kona arukwa mama ayukia kanya ko muruyanithia kenda ono nwe kusema Muthiburi bombete kwithira kimenerio ndo wari MCA wao David Kaithia nikira bethirite bakiwa nwethirite ari mpathuka katika MCA wao mwenda ithile na gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza bakiromba Kaithia kumba kwithira ke MCA wao mwenda ithile kanya kumba kwithira kibaritira ngwe na wetera kithurano kia mwaka 2027 itukoromba murungu inya Kaithia ombe kweleo inari kuwende batu twaria Kariba ba Kithi batu tweshimire mwenda ithile na twamwakura na Kaithia ethia na kwenda kuromba kura ringi netere miaka 5 ethira akeya atwire mwenda ithile atebithitie bu lakini akiakuria akiwa akiruya mwenda ithile kenda mwenda ithile atikone kanya ka uturitira ngwe Kaithia yo twira mwenda ithile ataturitira ngwe alafu gintu kingi batu turi a Meru na ituichie antu bara baria muno rikone kinyinga gike yawe utoya nto nyumba mma utegetekiraga kirikeria nyumba kibo to eranto kake lawanja na ke lawanja na ke no ke lempala wa ke la ke okwa mwari ke okwa mwari to kaile to ona nto era ni ukuma nyumba ringi kuende ke nyinga ke to elero okwa mwari na ntono ke ukuma
na murango yo akithiringi kuwende twake oya tukite mundrene na mbere tukita mundrene tukumiana umrene kuina mati kuina magamba yombikia weta kinyinga gikawata yankana ko twagiturira roi tukele mundrene na inyake awana magambe no tibu kigethia nontu kigethia orende kiori roi ko mwesimu akaithia itukuromba neti oge nene reko chumbura mwenda ithile arite ngweke kira burantu ribyakiri na wethia niti ukwenda kwa mama akwa rombe ti okiri utekurumana na twako heshima lakini ukegwitha utekwa mweshimu wetu heshima ona batu totarire urenda utonya batu inyarira ukethira wina etikira mama mbikio kwa kiwo kuromba batu twako heshima kou aya na heshima uro inyori ngikwenda kwawa kumatia ni Betanda Msimoturia wa Thirinja. Puke sana maraithirio mwega wa Mero TV ni untu bwa kujukia na kanyaga kukaraithiria ntito cia Mero TV ritwo kambita Gloria Mwirigi ithira wina thainyanya indongi.